Belren News. Mapungo Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri vha tsini na u phuletshedza malugana na u langa tshiṅwe tsha zwivhangi zwa vhulwadze ha khangwa. Vho bveledza philisi ine khou lavhelelwa uri i nga thusa u thivhela u huvhadziwa ha dzisele dza vhuluvhi zwine zwi a livhisa kha thaidzo ya khangwa. Musi vha tshi khou ita tsedzuluso kha mbevha, vhorasaintsi vho wana uri philisi yavho i a fhungudza u xelelwa nga dzisele dza vhuluvhi nahone i a thusa kha u tshila lwa tshifhinga tshilapfu. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Cell Reports Medicine yo rangwa phanḓa nga ETH Zurich kha ḽa Switzerland. Vhasedzulusi u bva Geosciences Barcelona vha ri vho bveledza maitele maswa a u ṱola u kuvhangana ha gese dza thavhandubi dzi re fhasi ya mavu. Vha ri maitele avho a shumisa data u bva kha phosho ya u dzinginyea ha mavu. U ya nga tsedzuluso, maitele maswa a ḓo thusa u khwinisa sisteme dza u sevha vhathu nga ha u thuthuba ha thavhandubi. Ngudo yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Hazards and Earth System Sciences. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshila na vhuholefhali ho yaho nga u fhambana. Vhunzhi ha avho vhaholefhali vha ya kundelwa u tshila sa muthu muṅwe na muṅwe. Martha Bimpho u bva kha shango ḽa Dididi ndi muṅwe wa vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali. Martha B uri o bebwa a si na zwanḓa, fhedziha u sa vha hawe na zwanḓa a zwo ngo mu thivhela u ṅwala bugu dzi swikaho 2. Bugu ya u thoma ndi ye Martha B a i ṅwala nga ṅwaha wa 2021 ine ya pfi Life Worth Living, ine yo katela khaedu dze a ṱangana nadzo musi a tshi khou tshila na vhuholefhali. Bugu ya vhuvhili ndi Wet Wood Still Burns, ine ya vha bugu ya ṱhuṱhuwedzo. Martha B o amba hezwi: Enda hoyu noni ane a khou amba ndi Martha Bimpho, ndi muthu ane a khou tshila na vhuholefhali ane hana zwanḓa zwoṱhe zwivhili, o bebiwa o tou rali. Ndi muṅwali wa bugu 2. Bugu yo thoma i khou pfi Life Worth Living, ine heyo bugu yo vha i tshi khou tou angaredza vhutshilo na dzi khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou aluwa u swika hune nda vha hone zwa zwino. Nda ṅwala iṅwe heinoni ya vhuvhili ine ya khou pfi Wet Wood Still Burns, zwine zwa khou vha zwi khou ḓi tou amba uri nga Tshivenḓa khuni nnu dzi kha ḓi duvha. Ine ndi bugu ine nayo ndi ya ṱhuṱhuwedzo, i tshi khou tou ṱuṱuwedza vhathu nga u angaredza muthu muṅwe na muṅwe uri naho muthu a khou ṱangana na nyimelo ifhio na ifhio muthu a nga kona u bvelela vhutshiloni, fhedzi ene muṋe a ḓivhudza a tenda kha uri ihina na ngoho hezwinoni zwi ḓo fhira, ndi ḓo khunyelela kha zwine nda khou ṱoḓa u khunyelela khazwo. Bugu heinoni i vha i khou tou ṱuṱuwedza vhathu kha uri vha songo give up, vha songo laṱela thavhula, kha vha ise phanḓa na u lwela u funga mulilo kha zwine vha khou ṱoḓa u swikelela vhutshiloni. Ndaa. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach.
zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini Veldran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo khophi ya basa 3 months bank statement na proof of residence u bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana kha vha rumele whatsapp zwino 072 019 5843 Veldran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Veldran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Veldran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.